SBK Media Cell no Ren Photo Aye Executive Secretary WSBK Kiev Coach Lakiu Semi Akala Kusajilani Atsalam Kulaki Akatsini Khadurikinum Kupmu Uktuza Ako Kuno Sharib Namu Khilepesi Pi Momu Yakilo Pututam Olo Mlakimino Pi Ena Yakiuno Kukupim Mono Kujokiu Kena Achibishi Yerjini Ikemu Ako Olo Mlaitajmo Khujmo, Bujipejkiu, Kahamu, Itikiu, and a Bujipejkiu za, Pikelono, Apolo, Kubankiu, Kuhumukiu, and a Kijatavikiu, Salvagine. As Bega Aisto Media Salvagiano, Erin Porto Aye, yes, Coach Lenny Kerano, he Akalo Yepelakiu, Pakielo, Tomo, Kukapimikiu, Achibukumo, Kutakaza, Anna. Akşobu ayto gibmişizleri ya pepesi dikelimi khoajlo kichlo ikusus niye bugapuza akiulo SBG ayto ya palok tolo ipveno ovekyulogi pano SBG indamun YouTube lo kichlo khlepesino akalo kılha akimu pakoçle mono irbani ikimu ren potono ishipa hi akinyushi SBG Aizdo Kutakashi Agie Yepe Pesi Akalo Pepe Giuno Bow Yekipelo Giuno Kucho Ena Giuno Kucho Kumogeno Simi Kijiti Pelo Itikata Shil Benike Hiyalani Lucky Reverend Poto Ayeno Simi Kuko Jevekiu Simi Low Kiriti Kupumi Kipmi Shiza Giu Zalo Kuhaza Giu Akuko Jevekiulo Theology mi gipmiş zagiye acipilo bilo ani ena athozaye ike athoshi chodogu hosin zon belo simiyaglo Pentecostal Charismatic Movement of Australian origin Maranatha Revival huno akıpılı zımılı sık tüy beri pani akinyuna chodogu hosin dogu belo akıbalo SBK Youth Conference hoke akelo inoto nho and inon tuipama executive secretary like kukshe ramuno akupna shivani akutu jotoku rota jologilo SBK staff and Bible school ki pimdolo alhuza vetakulu kutkiu iberive the two-year American Baptist couple peveno Australia Pentecostal movement Maranatha Revival movement charismatic zimulu pulokemino United Revival Fellowship URF amqokite kakive agigije srikiuye Baptist couple peveno akupul kite ikilukiulonoke ikemu SBK aiztoye ishikutolo American Baptist Evangelical couple loputhapi abidu shi jotokul hotajetsinin pelo Sime Baptist Theological Association akutolo kohakilo alhoza hipolono kutskipe pani Salvation through grace and assurance of salvation. Agagabna hipoye, Reverend Yohoshi Jishi, Reverend Helku Achimi, and Reverend Poto Aye Pano Kutuno Akalo Pitul Maya Sanani. Kini, Beren Baptist Bible College and Seminary Zakok Chile. Beren Ibaiku hipoye, Alo Kiritiki Piki, Akiricha Laki Ketono, Ayakulu, denomination Kumoke Pitivani. Beren College Law Ashaya Katamit Lehino Law Kirti Piveno NBC Law and Bimishikimani Katami Shaya Baptist Association Law and Bimishikimani Nagaland Law Likikumono Northeast India and India Gako Domo Baptist Kuko Law Alukam Lashani Ren Potono Beren Baptist Bible College S denomination KEP Angeruno Nagami Akhaz Lono Tipo Kim Chitsu Maya Sanani. KJJ Beren Hipo Zapes Aizdo Katakashi Achenanga. Tipo Olono South Korea Law Fundamental College Hipo Olono Aizdo Mino PQ Ren Poto Record Law Angeno Kirite Pitsu Benishani. Nagami Katami Kotoi SBK Aizdo Intamon WSBK Sabak and Ensars Law Mlagimik Tomo South Korea Law Pikeme Angeruno, Hipoko Nektelo, Mitsimishi, Akipiki, Hipokono Fundamental, Yeno, Pipets Maya Sanani.
Reverend Lakiye am kujoza bijeni tirauno o kokshile moke agini eno kokshile zimlavaye kuno akim kizapi angeno semi no vetalve maya sanani. Gıtı SBG eno NBCC za kokshile semi tikelim bilo iti benşa güye nagam yaglo association kakil gyulo aizdono abidiulane jodokum gudokum belono Sema Baptist Association kakilo atruno impur akinyo mission compound kohima akutuno vankasa waka en abidiuno aizdo joli miaglo mungdang conference jodogu shirsin belo umalo kohokilo nagamye akalomi asam kupulum golo kumono nagam kitashik poshukulo agmaya sakyu kupsalo yani jodogu shirsin be Loye Naga Hills Baptist Advisory Council kakilo NBCCU hukutun beye hibon belono kihani kemu chodogu shozin beloye executive body kaha no ache eno hukutulo Sema Baptist Association aiztolo delicate skin upepani diye cholimi u record impur abam hiyam loge ani SBK aiztoye NBCC zuno achegiwa eno NBCC kakikilo anpemi shigabani simi akano itimaya sakiuye simi yaglo akuko kakagulo akiko kium belono NBCC lo ki kisishilgena gumzi belo itipenke sitsani NBCC lo affiliation shilkiu WSBK no chotoku lotache ashepeye SBK aizdono zipani sabak chotoku lotache tache Tiri SBK aizdono ashepezpani. Ena indamonye chotoku lotoku tsogon pelono. Kihi mpemi shilu. Ikemu aizdoye chotoku shozin founding member lakike. Biti Baptist original zalo kokshile. Atsala kitsu akitrekine chotoku lotache tsogolo. Ziyamboto pangdong deputy commissioner no aizdolo. Akana lobdibdi CRPC sive. Ikemu Ada avlaki aciplo eriveki hu. Aizdo Christian Center lo. Akana lobdibdi CRPC ikive. Lehi revino kevi katino executive secretary. Eno ino yeshto jimono. Chairman chiche. Tipo avlakilo ino huska yemshe. No Gauhati High Court lo. Akum chokiye sive. Eno atzakagelo. Amkwakini perveki hu. Zamoto Deputy Commissioner. Inoli bano jemerno. SBK aizdo Baptist yakullo. Mdo toipu to akimi vilo. No. SBK original shivelo ipi aje kutskeulo no. Court lo SBK original ipi petove. Ike tono SBK oye kutau kiki kyumu kahaki bi pitivani. Rungu SBK aizdo no NBCC milive ipi akyu zakokchile. SBK no NBCC kupo milive ipakyu lo kucho zai hike. Chirutogul hotache tsimpelo SBK aizdo en SBK zamboto kukhawenkyu kupo. NBCC no kukutsu eno. Kyu kishi kukhawe maya sakeno. Kupzange ranguno SBK aizdo en SBK zamboto. Amko kini kujo. Kusu ikimu SBC kohima. Kukuho eno simikichmu hamno. Kishi akiti shivekeno. Mtabu akakipsalo SBK aizdo zko kishimiye sasmove. Klihino SBK aizdo ye NBCC lao akum chokiye ye sive nove. Tia uno hipo zalo SBK aizdo pime akibu kium kaha ipi akalau ye klalu ani. Hipo kikimelo zala chotoku akchoikini chotoku lota jetsin lo. Rerun kevi ena rerun zo kupamano ye kiu yes kla kiu zalo. Akakipna sha ake dolo. Aunlo sakipem ko ado ipeju ilojo akiu siche dolonoke. Pama ye SBK zemboto wolo akiu siche dolono ye kiu ketono hiye SBK aizdono ye kiu mukepi bilani. Ikemu kucho en achibu vethalvena itere revino keviye SBK aizdom kolo iderive. Tso Revin Potono NBCC coordinator Shikyu eno SBK NBCC zalo kokchile. Chotoku loto kutu amtaki atalatsini avela ai pungu kehlo NBCC Executive Committee akakipsa Baptist College Mission Compound
Kohima lono shil. NBCC Executive Committee no hakta shikyu hitwe ani voted to request WSBK to appoint for SBAK an acting executive secretary, a SEMA outside of SBAK, in good understanding with the Simhoho. It is resolved also to delegate the Vice President of NBCC, Mr. Poto, to act as honorary coordinator to look into the affairs of the SBAK. Ikemo NBCC Executive Committee Haktaipoye, WSBK Executive Meeting, Chotoku August Chotoku Hoto Kutu, Aguto Centerlo, Kupsakilo, Bek Titsmove, Eno, WSBK, no NBCC law, Ishi Kochleve. WSEA oblique 41 oblique 94 resolved that WSBK is not in a position to depute the acting executive secretary for SBK as requested by NBCC. NBCC no WSBK vilo acting executive secretary SBK lo posulo pikemu WSBK ye shimlabve. Hili Mr. Poto no Pao personal interest lo no Reverend Kawavi Shoyapesa SBK lo executive secretary Shipenia sas aizdolo iri. Ikemu kucholo ye sim hohono Chotokul hotok tim pelo Reverend Kevi Besi executive secretary Shipenge Haktashve Ena sim hohono Haktashitskyude Reverend Kevi SBK lo executive secretary hiem petove. Ikemu sim ho Hakta vechevege Mr. Potono NBCC jalono simi hoho bishikive Ena sim hohono Zamodo Bangtong DC Deputy Commissioner Law Mr. Kawaviye NBCC candidate KP Akiasive Ena Aizdolo successionye iloge. Mto Mushivenkyu Bishipo Itulvekihu Aizdo Christian Center Kimeche Kimi Hokum Khala Akimi Logobomi Nautomi Ena Bible School Lo Kipimino Private Arrangement Lono ES successionye Chekyu Mujachile Kyu Shiri Asen Atubes Alari La Kavets Kyuke Igetono Ki Pimkoye Kilemu Atu Ena Aspes Ern Potono Piakyu Toi Mokekyu Shipe Pamoy Go Ren Potono Komno Aizdo Ka Otovekeno Bible School Lo Ki Pimkono Uniform Lono Aliakaku Akiki Akiktono Muklakilo Akyu Agnanu Kupmi Liki Le Petvekeno Ino Kutovichisino Aizdo Kaolo ES Ksishinye Ilo Chekiko Yarikulu Aizdolo Ilo Pemunye Alagilo Ihozive Ena Panungia Aizdolo Ilori Kebushimove Hipo Kikimelo Ilimi Lakino Ani Hape Pie Ipkyutsaye SBK Kukubna Zakaga Irikelo Ishino Akiteshi Chulani Simi Todimie Nipunisolono Ishiti Keliktolo Kyu Kukubna Shimu Totimno Kujo Irikyu Gahano Ani Hape Timpieke Ipkyu Hugililomu Chilumpi Hieni Slimi Kutakashi Akyutsage Kumsumasanani Kutami Kyu Nomu Itum Lagyu Ern Poto Likino Itulu Ipagyuye Todimi Hipo Jaje Mtsimishi Sim Akhalo Pipetsmaya Sanani Kuremu Hie Slimi Kutakashi Akyutsage O Ren Potono Pauluto Interes Lono Ren Kohavi Bes Zamoto Akukuho Lono SBKlo Acting Executive Secretary Successivegeno Amtaki Chuktu Chotokul Hotoku Kutuloye Mr. Kohavi Shoya Ena Ren Poto Pama Zakzikikolono Aizdolo Ideologeno Bible School Kipiki Hepovets Ben Chair Kazakmovets Ena Muzaki Ushogili Pama Itimno Bible School Lo Itim Bono Awa Pirchekyu Awana Haplono Ashi Amtalono Ritapusu Pano Saje Pesi Bebe Ena Mlado Jishihet Masukilo Foreign Typewriter Alpa Kolo Kibe Kyuri Ikibe Ve Eno Ataloksa Ishipi Non Ye Hiktibu Pegzip Kumoge Ipina Piuve Ikemu Aizdomiye Atalot Lakimu Pimo Ena Mujashle Yushimo Simi Akapelo Iti Pensha Kyuye
WSBK no acting ES PNQ candidate Sumovekere, Mr. Portono, Power Private Arrangement Lono, Mr. Kavavia, NBCC candidate KP POV, Eno, NBCC Council no, Relek Mkutzini, Mkutache, Chotoku, Lotoku Ktelo, Kuhokelo, Mr. Kavavia, NBCC no, Papiche Kyute, WSBK lo, Akam Lakebeno. SBA lo Executive Secretary Mako Pulva KP Pitive NBCC Pishikive Eno NBCC no Kujo Kashi Reverend Kavi Eno SBA KPS Jotogu Lotogu Zon Pelono Akiteshi NBCC lo Kihim Pemishi Successilve Eno Ishikutolo Kichlo Khilepes NBCC lo Kuloji Achini Jotogu Lotogu Zon Pelono SBA Kintomon Ye NBC's Loki Impemi Akiteshil ve diye NBC's Hudson Pung Veslo Kakulo Itonani. Sini SBD Goodwill Mission Zalo Kokchile. Ren Portono SBD President. Goodwill Mission Zalo diye Simi Christian Centenary Kamza Kuhanke Ramuno Ipina Utu Chiribdi Kutolo Kupza Eri Ana Ashekalo. Dr. Vintono, I'm sorry I have failed to convince my people. Therefore, I am not attending this program. Atzahiye Mr. Podovlo Pikyu Zakmai. Kucho Zahike. Simi, Apono all ML hostel Kohimalo, Kupzakelo Hakta Shilkyono, Iranum Pulo, Atulipa Akyu, single block of natural stone, Tipo, Engineer Toshe, Rochil, Kinjuno, Babylon, Aizdolo, Po Benkyu Shi Hata. En atlo atzakyu yakibukeno yaveno aiztolo shoni eno simi kijemkono iganum pulo gopna eno wasnajelono akishitsini eno jubilo hohoya zembotolono kohoinkyushi haktashilo eno akrin shibebe ikemu ashotimno kgavuve kiuno iganum pulono kohonye she angebi kgatve golono adono kupnu koive kihu Akoshi kuhonkyu kushokzi shive tegamuno SBK aizdoz koshi Dr. Vintochishi chairman ye akkipzalo sumoveno akia tsipuve kuremu akkipza shanamu adoshivenanke remuno tache ampe ake centenary zalo kokchile ino vitoke former simi hoho president no akhaj zibzi sim belo lakishi Centenary Kuho Penea Pukapza, Ana Akapza Oto Chiribdi Kutolo Shilo. Ashekalo, Zamoto Deputy Commissioner Hiam Lono, SBK Aisto and SBK Intomon. Executive Committee and staff Akapza Shikelo, Simi Hono Kinju Kyono, Aisto Lono Tim Chirpungu, Ana Intomon Lono Tim Chirpungu Iri, Ana Kukapu Committee Shino. Centenary Kuhani Ipi, Ikemu Inohok Sheyapto, SBK Intamon, Chairman no Pulomove. Eno, Aizdo Timpungu, Panogolo Irul Nani Ipive. Glehino, Simi Hohoge, Agzim Gaveno. Tipo, Tikauye, Simi Hohoye, SBK Zakapsamo Venkyushive. Toku, Sim Post Sentinel Jubilee Zalo Kokchile. Kuski Sentinel, KQC, Yukchopo Centenary, Kirini Kupu Ramuno, Utu Kutu, Kutolo Aizdolo Uno, Kupzaj Pahavi Ibagulo, Katonikin no Punglo, SBK Simi, Christian Center, Aizdolo Mlairikemko Ite Kutolo Hapike. Ren Potoye, Utula Kimu, official meeting Rauno, Aizdolo, Papuku Nisupamo, Ikihu, Paekyu Zalo. Eno, kuno kosas akakupza shikeno, Ren Poto Pelo, Nzimishe sim akalo, Pizipenshani. Goodwill Mission Ipino, Pan Puno SBK Aizto, Ena Intomon, Sasi Kupza Lukiuye, Kaziranga Asamlo Kupza Kiu Likike. Dilekishi Kupza Lukena Akialo Ani. SBK Aizto staff no, Pikiono. Executive Secretary HOD Kumtse Intomon Tsivenamu. Kumkumai, Ikemu Center ye Aiztolongoni Ipi, Kinju, Ikem Ren Poto, and a Goodwill Mission. Modalities Lono, College and a Project Center no,
ayz tolongoni eno gtaw hiyam jelikmts intomon center longoni ipi akikthishpege lehina ayz to staff kono blokipu shimlabe kurengu huktulono ayz tono simyu Christian Center shipe nge alono kishekyu a enetiye kyu tikhel lomo kilivemla Chiri rilakhi chu taje chotogo kadoniki napungu ayz tolo akin shikyu tsalo khokchile Atsala chu taje chotogo rilakhi kadoniki napunglo simi Christian Center ayz tolo akirini shikyu ye simi kumtsa ayz tolo no kohom lawe kyu ranguno kumoe ikimu lutukip mi ranguno inkuniye irike ibakyu tsalo ren poto ampiuno iripuzu akirin kupuglo ala kupepani Pano pikyono revnya hoshe chishiye pulomono ipewe ipeani. Ikemu revnya hoshe ye living witness laki shipu nyingolo apike. Paye akirin kupu abotu asheka shingope pani. Tile sakipemi asachum kono pikyo hamhitoyani. Revnya nahono pikyo alho ye pano stage longa akiloge palo akiti kutgani. Eno tile kuha akimibilo. Paranguno akumtoshi akinshis lopi anyas bijiri kinju. Revin hevkuno pikyono nyesimi sapipin vake akirinshis lopi kinju. Revin yahoshino akirin ranguno aiztolo ira akimi sakipemi kichmi vilo pikyono. Nyumu kuno nye kuchouno simi sapayinkeno. Bible pesi akitsilo belopi ku. Ikelo lehi Kichimi akichuno iruve ikemre nyaoshiye Bible pese pakslo bepu ishipi niye kucho uno simi sapani kepi shikpe shani aiz tolo pano lopung laki irno akirim shikiuye aiz to mikupu kumai ikemu hiye pano ko lolo bekiri eno pano ko kupu kepi akalo bitivani Shirkhaki NBCC study team to SBG Zalokok Chile. Dr. Vintochi Shino Pepkyuza, NBCC leadership are all yesterday's child. What do you know about the history of SBG? We will not discuss on the devil of NBCC, but we will take it to the court. Dr. Vintochi Shino Pimukyuza, Hipopesa Simi Akalo, Aikul Hoksashi Kolepenyaye, Reverend Potono, Bibdekyuzake. Akakupzat Lihi Wakimi, Simi Kichimko, Gutami Hapi, Panung Sasa Kilekashun Nani. Chirikini, NBCC no SBK Pek Kapenike, Sim Hopiches Kyuzalo, Kokchile. Sim Hono Reconciliation Committee Kakikulo, Ern Poto and Reven Hoto Kupamaye, Akapzala Simo Gere, Kishipu Calvinism, and Armenian Zapangya. Aiztomi Zokishimi Kuno, Picano, Hiri Kochlets Pinchani. Ern Poto Kie, Kikiloye, Paye, Pano Itulkiu, so-called live experience, Lono Kishipu Pan Puye, Akapzalo Momo Gere, Katamno Pimokyuza Pinja. SBK Aizto Noye Sim Hono, Pekhaikyu Kamlalo, Goodwo Moviki EP, Akipimitze Akulo. SBK Aiztono Pikyuno, SBK King Khavinge Ramuno, SBK Aiztoye NBC Slow Restoration Shia Baglo, EP Pilkuye Aiztoye NBCC Hook 2 Law Abokhamke Ramuno. Eno NBCC Nuno Restoration 70 EP Pake, Ikimo Sim Dolono, SBK Aizo Jinshimo Kimno, NBCC no Awoshila Kabe, SBK Aiztopelo, NBCC Law Kihiksu. Shipe Monepu Kapsa Chekimino, Ishipchini. SBK Kini, Ye Condition Kimono, Kaveni Ipi. Ikemu Akamlaye, Alo Kamla, Penku Kamla. Hichini, Ena Ishikutolo NBC Slow Restoration, Awashi Lakagimi Sakpimapi. Simi Hono Kakiku SBK Reconciliation Core Committee, Kukupzalori. Utu Lakimu Restoration za Kupsats Move. SBK Aiztoye, Kiu Share Restoration, Share Mayasakeno. And SBK Intomon Ye, Kiu Share SBK Aiztopelo Restoration Shipeni Shimokeno. Kupsats Ke Kumono. Simo Hoho General Secretary, Dr. Ruto Asimino.
SBK aizto lepikiono. Restoration is next to impossible ipvekyu reuno. Simi hoho kukupzalo kudbo move. Ikemu ishuktolo SBK aiztoye NBCslo restoration shiraye SBK aiztongo SBK intamon kukavenkilo bluapi. Jertu Jishlim Subcenter Jishlimi Pulo Kakikyuya Goima Phil Baptist Churches Holo Ashaya Kudo Mache Kyoko Renguno Kakitskyu Ketono Hiye Simishaya Renguno Liki Kumo Renguno Jishlim Subcenter Besa Simu Official Center Ki Iba Kyuye Achipi Kumo Kepi Bivani Jiribdi Fundamental College Anu Korea Zalo Kokchile Berean Baptist Bible College and Seminary Bangalore Lono Pikimi and South Korea Lono Piveno WSBG Holo Mlakimi Ani Tishaye Kishibzu ES Lakino Okolo Mlakimi Ono Pipsi Irikyu Kipi Pipsa Eno Kutakashi Anja Hiye Kyu Keno WSBG Holo Berean and Fundamental College Lono Pikimi and South Korea Lono Pikimi No ES Philo in Jujulo SBK Aiztoye Fundamental EP IQ Zalo Theologically Fundamental Kikiye Bible Law Alhoza IQ Bible Chekimi Ena Alhoza Show Putho Chekimi Alhoza na Akupul Boka Ena Ashekau SBK Jisuno Kutsuku Apostle Joikin no Kutsuku American Missionaries Hono Kutsuku Kupullo Api Eno Tishi Akumtoshi Achenani Berean Zapesen Politics se achini an advantage la chini kihu Oveculo SBK Aiztolo Sakipemi Oye Kishi Berean Baptist Bible College and Seminar Bangalore Pyukyono Pitsini Reverend Yahoto Kishino Pyukelo Reverend Najeku no Ashepetsu Reverend Hekyosu no Pyukyuye Reverend Deno Kishakulishitsu Reverend Yahoshe Kishino Pyunkelo Mr. Tonho Eno Reverend Shoto Pamano Ashepetsu Iteri Beren Lo Nagami Shaya Kutomo Pianke Kishipu Aiztomi Kami Beren Lo Pikyu Atiche Zanja Reverend Potoye Baptist Kumono Church of South India Eno Lutheran College Denomination Lono Piki Mishani Eno Reverend Hotoku Jimono Assembly of God Law College Lono Pikyu Tishaye Kishipu Pamaya Baptist Kukho Show and Pyushanga Ashakoza Aunglo Sakipemi and Bimno Alhoja Kuri and Kuchokam Lashimo Kucho Besu Kichlew Shivets Achipu Besu Akmolo to Chirusivets Akuya Alhorin Kishimiko Hugh Rinimi Kishimi Ipinangano Kumsulo Sakipemno Hitoi Sape Akiloye Simye Kilemu Ashaunglo Tulmo Ena Alhoblo Shimlanani SBK Aizto Medesel Vecho Reverend Poto Semakia Kochle Zakiwe Kiwana Aloksa Shirengi Rauno Kumoe Ikimo Tikelim Rauno Hie Hilekihu Timlaki Kukumsu Kujulono Pi Ena Yakiu Besen Kujo Gashi Vetapinu Veno Simi Apo Moamo Kiu Shilvena Saye Kiu Kujo Geno Kochle Zakiu Kepi Gumzubelo Itikata Shilbenchani Simi Christian Paho Lo Kubang Akiu Kidiku Kumona Akiuye Nimu Agulo Sakipemna Kiu Ajipikeno Tishimo Kiu Kujogeno Leput Hotzmo Gumzuputa Laum Sakupulo Hike Kishino Simi Apohoye Lakishilinga Agun Kuhlo Reven Ye Iwono Akiriche Jeke Reven Tozu Atoza Ajipu Ena Amikujoza Bizmovaye Kishisimi Kupulimi Sapelinga Erin Poto SBD Sakpelono Theologimi Kuboshukul Gijeve SBGri Pavejono Gijatape Pani Ipi Hilekiklono Pavlo Ena Sim Akha Vilo Pilani Eno Ashekaushi Sim Gumzipelo Itipensha Giwe Sim Christian Aizto Aje Yepini Akiu Aizto Getono Aizito Kumogebi Piani SBG
eno simi kukuho zalo akiviu lono kupzan shikimi agaye SBK aizdoye oogvom kucho khile kiu keno pitsinke utopani. SBK aizdo is ever ready to engage in any form of professional debate, broadcasting, interviews, etc. to protect the historical fact of aizdo, a God-chosen mission center. Veritas prevaileth, let the truth prevail. John 8:32. Nong no kucho itinani, eno kucho no nong kakipenani. Media cell, SBK aizdo, communication, mobile number, +91 93 78 13 4894. Email, sbkaizdo2025@gmail.com.